hari ini sa pingkun ni kari. Lompo para kaya gina lompo. Ini na kapan ni siya na paatan. Oh dili. Bagaimana ka ngaji? Ba't kuwe sa ping? Ngapa sa pinta ngaji? Siya ni para niya luka kaya to may japa-japa. Apa parang dyan ngaji natapela sa pinta. Tangan lu ka apa ka? Kaya dito sampuluan niya injin. Ya si lari ya ngaji. Kaya sila nagalari. Masuk ke ngaji kasi lapas sa kiri pamukana. Oh. Bukan sino ka nyala. Jari ngaji. Teka maerotan to. Ini menjelang may kusuro tuntuhan mo. Berarti may ka promoter mo sabi. Minang apa ngaji? Mari terak deh. Oh. Sabi kiri tadi lukan ya ngaji. Sabi pa laki lumpuy. Linga mamo. Iya. Oh, hari. Nangar tungan len. Dia tahu lang. Ilalang ko mana? Sa warung ko tayang. Bes. Sabi mantaw ni dugo ngayon. Alay kan biasa yung tugnan ko majan. Mara ko siya paron. Apa sila kukanan jo? Bakit na nagasingayin jo? Pinarili ko nagasingay. Kukanan nagasing kanya nagasingay. Hindi niya nagalari. Ano ne paduga? Sa pinan ne aja tapela, te tahu. Kata nung kakali memang kana sapi. Bukan na tahu. Tayo ron ako ko. Harus simpan memang yung kana sapi. Lele ne kubal situ. Tara no ko to rejene ka. Laki main nolo. Pero aku sambaran cini kini nek ketompa. Sambaran tongan nih. Aduh, kata bahasa Cina. Tayam nih. Beneran nih tahuan. Kata jadi cari kali na luka gini sapian. Sekitar tetesek ren na nalen. Cucu tahuan je. Atap terset deh. Sekitar tetesek dari bangian na nalen. Salah. Ano na nyalle. Kata nung kara memang kanalo na nyalle. Tayo. Si Kalip ini, kutas memang tahu ini. Ano pada alam bakalau ini sapian. Di baji dah kalian na. Bagalak mami sapian. Iya, kalau masalah juga lain dan iya, sapi iya. Lele baji tanan na tahu ah. Lupa na tahu buan. Kemana ini perlapanan ni sapi ya? Sapi lakin padukung. Teh sapi kahana. Kasapi laki ni tapi lah. Katanya nukar kana memang. Kataw buntal na anak ka. Apa parang kamata poin? Kontra ba?